Bayo Elija achenda mbele za Ahabu. Elija akimzarisha malagizo ga Bwana na kutoa Mabaali. Vikari alagizira atuo sika za Israeli. Maze matunganane nami mlima wa Karimeli. Kiza uze nao manabii 450 wa Baali. Nao manabii 400 ya Ashera. Maria omezani Hajizibeli. Bayo Ahabu kia kunzumanyo manabii ko mlima wa Karimeli. Elija achenda ima mbele za watu akiamba, mndatuangira mbiri hatarini. Kala Bwana ndiye Mlungu, bemtuweni. Ela kala Baali ndiye Mlungu, bemtuweni. Ndo Elija akiambira, baimbo zani nzao mbiri manabii ya Baali na matagule ngwenga. Maitinze, maitosetose, iza mayike hoku nini. Ela masigwize moho. Mimi na minde itayarisha nzao nyingine. Iyike hoku nini, haso kuasha moho. Gonya mdamwiha ya Mlungu wenu, na mdamwiha Bwana. Ya Mlungu ndiye zigize kwa moho, ndiye Mlungu. Bayo Elija akiambira manabii ya Baali, mwanzeni nukitayarisha. Bema kialenza wa Mario pewa, na makitayarisha. Gonya makimwiha Baali, kula mazacha hata kumtana. Makipiga lonzo makiamba, ewe Baali, fuzigizie, ela kazigizire bule. Makivi na kudengereka chokija kwa mbozera sadaka maricho kalama za kitengeza. Nafika zwara vitwani, Elija akianza kuasaka na kwamba, vuyani jomu, iye ni Mlungu, hangina anaaza jomu. Hedu ana shughuli nyingi, hedu hatakala safarini, hedu hangina kala arere, na suti ya lamuswe. Bayi makipiga lonzo, na kuzitinza tinza, na mishu na mafumu. Hata makivuza milato, erarisho kala dharau. Zwara hoteguka, makiendra kumboza unabii wao, ela kama patire jibu. Ndo Elija akinena watu ose akiamba, nisongererani hedu. Bayo watu makimsongerera na yakikirekebisha chokijaji cha kwambozera sadaka Bwana. Akihala mawe 10 mairi, kulenga na hesabu ya mbari za ana Jakobu. Kihumirago mawe kujengera kijaji cha kwambozera sadaka kwa zina la Bwana. Kiza kitimba mtaru kukidengereka. Akizipanga zokuni tototo. Akiito satose yo ng'ombe, kiza akiyika huzulu za zokuni. Kwenye akiamba, zazani vya vine cha mazi mwagire sadaka hamwengana zokuni. Vihende ni kaheri na makivienda kaheri. Kisha akiamba, vihende ni lohahu na makivihenda lohahu. Gomaziga kimwagikati za pande zosi za chokija cha kwambozera sadaka. Hata kakiza lamu mtaruni. Wakati wa kwamboza sadaka zulo, nabii Elija akivu yake, hewe Bwana, Mlungu wa Abrahamu, Isaka na Israeli, na vimanyikane vivirero, kukala uo Mlungu mumu Israeli, na ukala mimini muhumikio, na kukala gaga gosi nzegahenda kwa amurio. Nizigize ewe Bwana, nizigize ili kwamba tumamanya kukala uwe Bwana, Mlungu, na kukala unda igaluza meyo yao kaheri. Kona moho wa Bwana ukitima, ukiocho sadaka zokuni, gomawe na yo mitanga. Na ukilamba gomazi, garigo kalima mtaruni. Kuzona visho, watu osima kigwa na moyo na makirira makiamba. Ye Bwana ndiye Mlungu, ye Bwana ndiye Mlungu.